dia alin sira yo vintis hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalae, spera katak imi hotu dia. Agora da daun hamutuk fila fali hohau bin Febi, ihau ne kolega bin Sandra. Bon dia bin Sandra dia kalae. Bon dia bin Febi grasa bamaromak hau dia. Bin Febi dia kalae. Amos dia. Alin sira durante minuto tolunul ni larang amise hamalu alin sira ya deder sam fura kidane ya programa Dezenhu bot hosi Biblia. Alin sira imise hanoin kala Istoria semana kotuk Nian. Semana kotuk itarona kona basaida. Sing se hanoin. Semana kotuk itarona kona ba maromak ni promesa ba David. Alin sira se hanoin promesa saida. Maromak promete atau halo ba David uma uin selu kida. Sim, laos halo hosi fatuk ho ai. Sing, reinu ida. Maromak mos promete katak ema ida hosi David ni jera saung se muris rohan laik nudar liurai maromak nian. Bin Sam pasti ema hotu akarak hatene semak emane. Bin Febi akarak hatene i alin sira mas pasti akarak hatene los kalae. Hamu sakarak hatene bin Febi. Bain hira David mate tia, Davidnya oan Salomong sai liurai. Nia hari maromak ni uma uji osan mian i ai. Se hanoin kalai fatine bolu saida. Fatingne bolu templo. Los templo. Ia fatine povu halo sakrifisio ran basiranya sala. Bain hira maromak hare sinal botne, maromak seifo perdaung o hakat liunya povunya sala. Ita mas trona unsa Salomon sai benção by maseu los kalae. Sim. Agora ita hare maroma cumpre ni promessa balu ba Abraão. Ni halona Abraão sai na saum bot ida. Ni fo ona rai basira. I rai maromak nian lori ona benção ba na saum selu. Dala rumah ita hanoin Salomão makliurai rohan laik nebee maromak gili. Antang alin sira, imi kita sesu si iminya fatin ho dibuka hatene liurai rohan laik ne mak Salomão ka emaselu. Binsang ita masih versículo de cor semana kotuk nian. Maita de cor hamutuk? Salmos capítulo ruanulu resin rua versículo ruanulu resin sia. Tamba reinu ne nainian. Nia mak ukul na saum hotu-hotu. Dalaidatan? Salmos capítulo ruanulu resin rua versículo ruanulu resin sia. Tamba reinu ne nainian. Nia mak ukul na saum hotu-hotu. Molok itarona Istoria ohinian, binsan hakar husu ba alin sira. Bain iha sekolah ita iha regulamento na bi ita tengki halo tuir. Los kalai. Los. Bin Febi si hanuin kalai regulamento balu na bi ita tengki halo tuir, ka buat rumah na bi ita tengki halo bain hira ita he kelas laran. Ita tengki to cedo he sekolah. Tanya faru tengki sisip. Tengki tau farda tuir ne Loron. Bain hira iha kelas laran la bela barulho. Tengki rona bain hira mestra ka mestre explica e cedo tan. Sing. Entau ngalin sira, saida mak iminya mestra halo bain hira imi he kelas laran, lakoi rona saida mak mestra kolia. Ka imina fatin barulho. Primeiro, mestra fo atenção ba ita. Se fo atenção ngona, mai be imina fatin barulho ka ulun tos. Hetang castigo husi mestre ka mestra. Mai be se na fatin la halo tuir? Claro, dunisai husi kelas laran. Mai be bin Febi, se sayo nusi aula laran ka kelas laran, ina fatin det kontra mestre sira. Se na fatin kontra mestra, se fi escola sai ita husi escola. Sing, ne los. O insa humaromak ne povu. Mai ita buka hatene saida ma akontese ba maromak ne povu, ben hira sira na fatin ulun tos, ina fatin lakoi simu maromak nudar sira ni liurai. Alin sira ma ita rona husi Biblia. Parte sanulu. Lorong nebe Triste Teb-tebes tan. Liurai Salomão muda nia fierdo kusi maromak. Maromak nia povu mos muda sira nia fierdo kusi maromak. Sira duvida katak maromak diak tebes. Sira kontra maromak ni lief puan.
Sira lakoi simu maromak nudar siranya liurai. Molok selemaung mate, maromak hatete bania katak, Loron ida ninia reinu senak vera. Selemaung mate tia, maromak ni liafuan akontese duni. Maromak hirus, ni haruka profeta sira atu fo aten saung baliurai sira, ipovu atu parau na kontra maromak ni liafuan. Husi profeta sira ne, ida mak Elias. Iha tempu ne, liurai Ahab husirai seluk mak ukun maromak ne povu balu. Elias husu ba Ahab ne profeta sira. Imi berani kalai halo kompeti saung ida. Ni haruka profeta sira atu husu basirannya maromak, atu haruka ahitun basirannya altar. Liurai Ahab ne profeta sira husu ihusu. Mai be ahinung katun mai. Tuir mai, Elias hari altar ida. Ni harukan ya povu atu fibe buli bot hat ba iha altar leten. Depois, ni haruka sira halo ida nena fatin ina fatin. Be buli bot sanulu resin rua halo bokon ihoban Elias ni altar. Ida ne hotu tia, Elias hakat ba oin ihalo ora saung. Oh nai, Abraun, Izak, i Israel nya maromak. Loron ohin, ita bot halo ema hatene katak. Ita bot mak maromak iha Israel. Hatan mai hau katak. Povu idane bele hatene katak ita bot nai mak maromak. Ita bot si muda siranya fuan fila fali. O hatene saida ma akontese tuir mai? Maromak hatan Elias ni ora saun. Ahi munutun husi loro leten isunu motuk tia Elias ni sakrifisi hotu. Maromaknya ahi han hotu fatuk sira. Rai ibe hotu nebe hoban altarne. Ema hotu admira. Mai be, o hanoin idane halo sira fila fali ba maromak? Lai, idane la halo ida. Sira kontinua na fatin kontra maromak ni liefuan. Entaun, maromak kastigun ya povu, liu husi haruka ukunain husi raidok atau halo kunu hasuru sira. Maromak ni povu barak mak ema oho olori baraidok. Liu tia, liu rai Zedekia ukun maromak ne povu restu. Ni halo buat at barak. Ina fatin lah hanoin katak maromak sekas tigu nia. Zedekias hanoin ia nilaran. Rai ne maromak prometeo na ba amit tinan batina na fatin kalat. Entaun, maromak haruka profeta Jeremias atau hatete baliu rai. Lae. Mai pe Zedekias lakoi rona. Taun, maromak kastigu nia povu dala idatan. Lihusi haruka liurai seluk halapunu hasoru sira. Liurai Nebukodonozor mai husirai dok Babilonia. Ini halo rahun Jerusalem. Nia sunu mutuk salamau nia templu to ut barai. Nia foti maromak nia povu restu dok husisira nia rain. Ida ne makloron Triste Teb-tebes tan. Maromak nia povu tengki husik maromak nia fatin. Tambah sira lakoi maromak sai sira nia liurai. Ose hanoin kalai momentum maromak haruka adang ho eva se susinia isai bajardin liur. O hare, maromak halo idane dala idatan. Ni haruka nia povu sai husinia fatin tambah siranya salah. Loron Triste Teb-tebes duni binsan. Semana kutuk ita hanuin karik salamau maklirai nabi maromak promete ba David. Mai be ia ikus dia fila kutuk ba maromak los kala. Sim. Povo Israel na fatin dúvida ba maromak ne dia. I kontra maromak ne liefuan. Nomos, lakoi simu maromak nudar sira ne liurai. Sing, bin febi si hanuin ohin ita mosrona kona ba kompetisang entre profeta Elias ho liurai Ahab ni profeta sira. Sim. Profeta Elias mesak deit kontra profeta falso sira barak. Ne tenki ema nebe brani duni. Se bin febi tuir kompetisaung ida hasuro ema barak bin febi senti winsa. Dala rumah hane brani menos. Tambah hare sira barak los. Satan hasoro yurai nebe ukun hela. Dala rumah hau começa dúvida bele manangka lai. Senti buat oi oendet. Iya kompetisaung nabi Elias halone kompetisaung nabi lababain. Sira ide-ide khusu basiran yang maromak atau haruka ahitun ihan sirane sakrifisyu.
Entang lirai ahapnya profeta sira husu basiranya maromak. Mai be ahilatun. Buat tidak kontese, los kalai. Claro, tambah sira husu ba maromak falso. Nelos. Mai be bain hira tona Elias ne tempo atu husu bania maromak. Ni halo buat tidak nebe halo ita admira, los kalai bin Febi. Sim, bin Sandra. Nia fui fali be buli bot sanul resin rua bani ni altar leten. Nune halo ai fatuk i animal hodi halo sacrifício bokong hotut. Tambah be hoban incluímos rai kuak na be sira ke hale altarne. Lai bain bin Febi, quando ita atu teng katunu buat rumah ita bele uja ai nebe bokon kalai. Lae, seita uja ai na be bokon ahi selahan. Ai matak det susah ratulakan satan ai bokon. Se bin Febi mak ihana ba, ihare saida mak profeta Elias halo bin Febi anuin saida. Hauni hanoin mak, ai profeta Elias ne komi ketuan. Atu husu parahi hang ni sacrifício me be, ini bahalo bokon fale. Sing, dalam rumah alin sira mas hanuin sene. Mai be, nia perpara atu hatudu ba ema hutu kona ba semak maromak. Sim. Elias laos sadere banya força rasik. Elias husu ba Abraon, Ijak, i Israel nya maromak. Maromak na belos. Tambane, benghira ni halo rasaon, maromak hatan. Nune ahitun husi loro leten, ihan motuk Elias ni sacrifício. Incluímos fatuk norai. Emahotu admira. Haus admira bin Febi. Itanya maromak ida nebe los. Maromak ida nebe forsa Teb-tebes. Alin siramas admira los kalai. Mai be bin Febi ia buat Triste ida. Bin Febi sih hanuin kalai. Sim, bin Sandra. Povo Israel na fatin kontra maromak ni Yefuan. Tambane maromak castigo sira, lihusi haruka ukung naim balu husirai dok atau ukun sira. Liurai Nebuchadnezzar, mai husirai dok Babilonia, halo rahun Jerusalem, nomos sunu motok Salomão ni templo. Niamos foti maromak ni povo resto dok husi sira ni raing. Idane mak Loron Triste Teb-tebes tan. Hanesan ohin ita kuliah. Bain hira ita nafatin larona mestri ka mestra ihe sekolah, ita nafatin ulun tos lakoi tui regulamentu, ita tengki sai husi aula laran ka iskola. Nunemos maromak ne povo, siramos tengki sai husi maromak ne fatin, tambah sirane salah. Los, hauma se hanoen, maromak haruka adang ho eva se susinia isai bajardin liur tambah sirane salah. Agora, nia halo idane dala idatan. Nia haruka ne povo sai husi ne fatin, rai kanan, tambah sirane salah. Bin Sandra, rona Istoria ne halo ita hotu Triste. Mai be sira bele fila fali ba maromak kalai. Se sira hefatin do, maromak se tau matan ba sira kalai. O ensaho ne promesa ba Israel. Alin sira, na fatin akompanya programa ne ia semana oin ho dibuka hatene. Dia kalin sira hane sambabaing ita ya versículo de cor basmana idane. Ita ni versículo de cor semana idane foti husi. Êxodo capítulo 9 versículo 12. Bin Febi sele e alin sira bele teme tuir. Êxodo capítulo 9 versículo 12. La bele iha maromak seluk iha haunia oin. La bele iha maromak seluk iha haunia oin. Dalaidatan Êxodo capítulo 9 versículo 12. La bele iha maromak seluk iha haunia oin. La bele iha maromak seluk iha haunia oin. Mai tatakaliman takamatan hodi halorasaun. Maromak ami hakarak hahi no adora baita bot ded. Maromak nebe força Teb-tebes nebe halo lelehang horai. Ami agradece tambah lihusi Istoria ne, ami bele aprende katak so iha maromak ida ded nebe força Teb-tebes, nemak ita bot. Ami reconhece katak, dala rumah ami mos duvida baita botnya diak, i kontra ita botnya Yefuan. Tambane ami husu perdaun baita bot. Amen.
Dia kalian siram mau continue tanya programa, ita sebarona música ida. Spera alin sira senafatin akompanyo programa ne. Agora hamutuk faliho ita haunya kolega mana Carol husi Amerika. Bon dia mana Carol? Good morning, Bintandra. How are you today? How dia? Mana Carol dia kalai? Oh, I'm good, thank you. I'm happy to be with you all today. Mana Carol si hanoin kales, mana kotuk, ita aprende kartak maroma cumprin ya promesa ba Abraão, e fo David promesa spesial ida seluk. Yes, God kept his promises to Abraham. And we learned how to say, He is good, His love endures forever. Sing, ita aprende ono o insa kuliah, nia diak, nia doming dura tinan batinan. Ho Ingles, He is good, His love endures forever. Semana kotuk buat hotu lau kapas ba maromak ni povu. Sira simu bensang husi maromak. Ohin ita rona ona Istoria nebee Triste holian tetun. Agora ita serona tan Istoria idane holian tetun i Ingles. Imai ita aprende lian Ingles ho mana Carol. Part 10. Parte sanulu. Another very sad day. Loron nebee Triste Teb-tebes tan. King Solomon turned his heart away from God. Liurai Salomão muda nia fiar dok husi maromak.
God's people turned their hearts away from God too. Maromak nia povu mos muda sira ni fiar do husi maromak. They doubted that God was good. Sira duvida katak maromak diak tebes. They disobeyed God's word. Sira kontra maromak ni liefuan. They rejected God as their king. Sira lakoi simu maromak nudar sira ni liurai. Before Solomon died, Molok Solomon mate, God told him that someday his kingdom would be torn apart. maromak hatete bania katak loron ida ninia reinu senak vera. After Solomon died, God's word came true. Salomon mate tia, maromak ni liefuan akontese duni. God was angry. Maromak hirus. He sent prophets to warn God's kings and people to stop disobeying God's word. Nia haruka profeta sira atu fo atensaung balirai sira ipovu atu parao na kontra maromak ni liefuan. One of those prophets was Elijah. Husi profeta sirane ida mak Elias. At that time, the ruler over part of God's people was Ahab. Iha tempu ne liurai Ahab husirai seluk mak ukun maromak ni povu balu. Elijah challenged Ahab's prophets to a contest. Elias husuba Ahab nya profeta sira. Imi berani kalai halo kompetisaung ida. He told the prophets to ask their God to send down fire on an altar. Ni haruka profeta sira atu husuba sira nya maromak atu haruka ahitun basira nya altar. King Ahab's prophets asked and asked and asked, but fire never came. Liurai Ahab nya profeta sira husu i husu. May be ahi nung katun may. Then Elijah built an altar. Tuir may Elias hari altar ida. He told the people to pour 4 big jars of water on his altar. Ni haruka nya povu atu fui be buli bot hat ba iha altar leten. Then he told them to do it again and again. Depois ni haruka sira halo idane nafatin inafatin. 12 jars of water soaked Elijah's altar. Be buli bot sanulu resin rua halo bokon I hoban Elias ni altar. Only then did Elijah step forward and pray. Idane hotu tia Elias hakat ba oin I halo orasaung. O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel. O nai, Abraung, Isaac, I Israel nya maromak. Loron ohin itabot halo mahatene katak, itabot mak maromak ia Israel. Answer me, Hatan may how, that this people may know that you, O Lord, are God. katak povu idane bele hatene katak, itabot nai mak maromak. And that you have turned their hearts back. Iitabot se muda sira ni fuan filafali. And do you know what happened then? O hatene sada makontese tuirmai? God answered Elijah's prayer. Maromak hatan Elias ni orasaung. Fire fell from the sky and burned up Elijah's sacrifice. Ahi monutun husi loro leten isunu motuk ti Elias ni sakrifisyo hotu. God's fire burned up the stones, Maromak ni ahi han hotu fatuk sira. the soil, Rai, and the water that had soaked the altar. ibe hotu nebe hoban altarne. The people were amazed. Ema hotu admira. But do you think this made them return to God? May be o hanoin idane halo sira filafali ba maromak? No, it didn't. Lai, idane la halo ida. They continued to disobey God's word. Sira kontinua na fatin kontra maromak ni lifuan. So, And taun, God punished his people maromak kastigo niya povu, by sending a ruler from far away to make war on them. liu husi haruka ukunain husi raidok ato halafunu hasoru sira. Many of God's people were killed or taken away. Maromak niya povu barak mak ema oho, o lori baraidok. Later, King Zedekiah ruled over the rest of God's people. Liu tia, liurai Zedekia ukun maromak niya povu restu. He did many evil things, Niya halo buat at barak.
And still he did not think that God would punish him. Inafatin lahanoin katak maromak sa kastigo niya. He thought to himself, Jedekias hanoin iha nilaran. didn't God promise us this land forever? Raine maromak prometo na ba amitinan batinan nafatin kala. So God sent the prophet Jeremiah Entaw maromak haruka profeta Jeremias to say to the king, no. atu hatete baliuray, lie. But Zedekiah refused to listen. May be Jedekias lakoy rona. So Entaw God punished his people again maromak kastigo niya povo dalaidatan. by sending another king to make war on them. Lihusi haruka liuray seluk halafunu hasurusira. King Nebuchadnezzar came all the way from Babylon, Liuray Nebuchadnezzar may husiray dok Babilonia. and he destroyed Jerusalem. Inia halo rahun Jerusalem. He burned Solomon's temple to the ground Nia sunumotuk Salomão ne templo to ut baray. and took the rest of God's people far away from their land. Nia foti maramang nia povure sudok husisira ni rain. This was another very sad day. Ida ne makloron Triste Teb-tebes tan. God's people had to leave God's place because they would not have God for their king. Maromak nia povu tengki husik maromak nia fatin, tambah sira lakoy maromak say sira ni liuray. Do you remember when God sent Adam and Eve away from him out of the garden? O se hanoin kalay momento maromak haruka Adang ho Eva ses husinia isay ba jardin liur? Well, God was doing it again. O hare, maromak halo ida ne dala idatan. He was sending his people out of his place because of their sin. Nia haruka nia povu say husinia fatin tambah sira nia salah. Mana Carol hanuin saida kono ba Istoria ohin Loron. Oh, Mana Sandra, I'm starting to get very frustrated with God's people. Tambah sa Mana Carol siente stress ba maromang ni povo. Well, God has been so good to them. God is so faithful. But it seems like God's people just cannot be faithful to God. Sing, maromak sempre kumpri niya promesa sira ba niya povo. May be, los, itaharehan sa maromak niya povo labele kumpri sira niya promesa ba maromak. That's why I'm frustrated. I don't know what the solution will be. Sing, maromak haruka profeta sira hanesan Elias I Jeremias, hodi haton niya lifon ba niya povo, ihatudo niya poder. Yes, and even after the great signs from the prophets, God's people still disobey. And now they have to leave God's place. What a terrible punishment. Sing, maromak niya povo kontra niya. I agora maromak tengki kastigo niya povo iharuka sira say husin niya fatin. May be, Istoria ne laramata ihane. Maromak hatudo na maita katak maski niya povo la fiel kala folaran ba niya na fatin fiel. Yes, God is always faithful. God's people really need God's help so they can become faithful like Him. Sing, itahoto presija maromak niya tulun. Nune itabele fiel hanesan niya ihalo tuir niya liafuan. Sandra, let's learn some new words today. May itaprende liafuan fong ho Ingles. How do you say, we need God's help in Tatun? Ita presija maromak niya tulun. Okay, so we Ita need presija God's maromak niya help. tulun. Let's say that together. We need God's help. 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 It's great. Let's pray together. May itahalorasam hamutuk. God, we want to praise and adore you alone, for you are the God who made the heavens and the earth. We are thankful because through this story, we learn that you alone are the one true and all-powerful God. We recognize that sometimes we also doubt your goodness and disobey your word, and because of this,
we ask for your forgiveness. Amen. Sandra, I want to hear what happens next in our story. Hamu sakarak hatene saida ma acontece tu irmãe. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin baalin sira kainang aman sira nebe acompaña del programa idane kata Livru Dezenhu hosi Istoria Biblia Nian fan ona. Cada libro ida $2. Mi beu kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita menia pagina Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita menia serviço fatin iha Centro Veracruz kai kole dilinha oin. Dia kalian sira itanya programa tona nia rohan. Ami se filha fale mai hodi hamalu kalian sira iha Loron sabdu semana oin horas tuku si hobalu to tuku sanulu dadarsan iha programa Dezenhu hosi Biblia. Bom fim de semana e maromak for benção.